Putih lawang glet angke megulung kemang boh jantung oh pisang tuha kepita ceda menalah pantun balasan kelon satoh manja mi basi urai nelambai sedong nekawut ulun jasa jan kanda merasa male bule sang merun hantam di ulun abang Jakarta merasa male bule sang merun hantam di ulun abang Jakarta. Bukan depujo mawa pesanjong harap sabah betul Bud bang Jakarta sidrone lawan dumreman gampong bukti na balong lampantun yang ka Alhamdulillah hikmah tat lembong si jutu bohlong Pulih setika lon dengar alun nelantun pantun salim nesusun bandum syedara tinggai alamat menghajat kunjung jalan alun tren nisam antara baksa gohabe binteh kelebo hana mejurung beba afanza kabeh lembuka di jalan dalong kue dalam kom kalon sedia hajat meneja tapak pehayon katret cit ulun sino Jakarta hajat meneja tapak pehayon katrep cit ulun sino Jakarta bajut long sampo ada pesambong balasan pantun abang Jakarta katrep ulun bang metinggai gampong Cino di ulun sino Jakarta menyona tanyang senemang alon jawab adun lon Cino lesigra lagene aja hantula ulun katang cit jurung cit saboh desa lagene aja hantula ulun kadang cit jurung cit saboh desa Jakarta Timur melusi dusun natam ne kunjung mejak tamasya ulun kerija kanda bak warung daerah ujung Matraman Raya menyana tanyang bungong dalam on kona so sanjung putih sakura adek yusnidar golong mekalong manteng putih on goh kumbang doda ujung kenisa menalah pantun long ujo sambung menalik haba pebetoi abang urung disanjung pemuda ganteng lagi ngen kaya mesebab male tentelon mefom panesi ubong lagi rencana bukan ulun som menalam kalbon cepengan gayung ji oh tat beda akhirul kalam menalam ujung ade semeson ba ujung haba salim penari ke TV betong
Belena Singgong Abang Jakarta. Salam penari ke TV Betong, Belena Singgong Abang Jakarta. Nyopit ne pegrak, rintak ne alon, hidangan balong melempah raya, kibancutnya adin, getulak rincong, ke TV Betong siap adinda.